Hadin baka khasi Students Union Nongpo Circle kalayo ekajing ujor na kaway kalong kami kabasyong basa hakasnong Umden Manipur Haribhoy District halor kajing le torti kinong trejong ka Civil Hospital Nongpo yakate kalong kami kabalalit ban kha khulung batang hadin katu ka nisngi e bakalami na Civil Hospital ukan phat ulami na kate kalong kami kat bakadang let shabar. Halor kate kajing le torti kinoyalam ka khasi Students Union Nongpo Circle hapo kajing yalam usamla Rishot lapang Assistant Secretary lembak kirkot negasngi kilalet banya kendo ka Medical Superintendent jong ka Civil Hospital Nongpo ka Dr. Dibla banwa jingshai halor kate kajing ja. Kuman shipentip hakash pauterik jemang kate kalong kami kabasyong basa hakashnong Umden Manipur kalalit ban sumar ha Civil Hospital Nongpo ban kha khulung bat kalayo ban mi no haka khat saw terik jemang ban nik pha shalaying Henry tang hadin katuk anisngi e bakalami na kate kajaka sumar kate kalong kami kat bakadang lit shabar henen kasngi lami penbando kan phat bapenon kam hakapor basumar yaka. Habakrench kilat pathai khubor na kaliang unong yalam ke KSU Nongpo Circle usamla Rishot lapang Assistant Secretary ulai thu bah kajing kren bat ke MS jong ke Civil na kaliang ketika jaka sumar kila pelong ya kajing thokit bat lap bakala don kajing bakala na kaliang ke jaka sumar bat ke Medical Superintendent jong ke Civil Hospital kala keloi ban pediang ya kata kajing bakala bat kila ai ru kajing sumar ya kata kalam kami. Tagasni na kaliang ka kasis gan nila ng Circle ni wanang niya po Civil Hospital adin de jing ujor ni na iwi long kmi basong basang ti ha Umden ka jing ujor ban yon i kalong ba adin ba ilawan ban kaklung niya po Civil Hospital long po kaladan ka jing le torki na kaliang jong ki nong tre hang ni jing le torki kalong ba adin bala dap ban mi na hospital jing din jing kaklung jong ni ilami ilale shing ba adin atri duna ila dan ke jing sitom ke jinggot akaba kaladan ka jing ni jabo akapor belit penji dan kaliang jong i ila ujo kaseng menhinen dan kaliang jong kaseng ruk marmar lawan hinen hi kaseng ni mani kendu ilang tre jong hospital tadi ngejong jong kaseng hinen nomor bakare su blai kaliang jong kaseng minum kendu ya ki nong tre ni dan tang lawan bang takasni bat nilayo bat kendu ya di medical superintendent jong ka ni hospital ukun juro nila hak ka berkas i kendu ka di kemecho yang lang jong iru ila kubur ya kena jong kopi jong ki nong tre jong na hospital bat nila tepat ki nong tre jong na hospital ba kinle ka batin e ba kaliang jong iru ila kubur ba kinle ka batin e air ko disnan nak mata de ki nong tre kopi nak mata de jong stom jong kopi ila tepat ni ki nong tre jong hospital ba kin air jong lot sang ba jong siap apa ki nong mi ka kerwo ka bana kaseng ka pha kalong nak ka sien yang kalong ba kini meja su kini jingja nang ni sukmat ba kung kaseng ta ngilap yang iwan bang seksin batin lero di sejam sebatnya